нишасти матбуотиаш сардори раёсати корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Нигора Ғафорӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод, ки дар 6 моҳи соли равон аз вилояти Суғд 12 нафар занону духтарон сазовори гирифтани гранти президентӣ гардиданд. Ҳамчунин иттилоъ дода шуд, ки соли равон ба 60 нафар занону духтарони ҳунарманди вилоят грантҳои раиси вилоят ба маблағи 420 000 сомонӣ ҷудо карда шудааст. имрӯз мо бо мақсади кам намудани муҳоҷирати меҳнатӣ, албатта чӣ қадр ки تعداد مرکزهای تعلیم استحصالی را زیاد نموده. امروز در حالت امروزه 311 عدد میباشد. در این مرکزها 9553 نفر زنها امروز فعالیت برده ایستاده‌اند. و ما همه طرفا امروز کوشیده ایستاده‌ایم که رشد هنرهای مردمی را وسعت داده با تعداد بسیار زنها را با جای کار دائمی تامین نماییم. همچنین از طرف هم سروری دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و هم رئیس ولایت سوخت همساله گرانت‌ها برای زنان هنرمند تشکیل کرده می‌شوند. امسال نیز 12 نفر زنان بانوان ما صاحب گرانت پرزیدنتی گردیدند. دیروز آن جانباز گردید و با نزدیکی گرانت رئیس ولایت نیز جانباز می‌گردد و 60 نفر زنها با مبلغ 420,000 سومانی گرانت جدا گردیدند. ҷоизи зикр аст, ки дар 6 моҳи соли равон дар баробари комёбиҳо, норусогиву камбудиҳо низ ба назар мерасад. Дар ин давра дар қаламрави вилоят аз ҷониби занону духтарон 756 адад ҷиноят содир карда шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 227 адад зиёд мебошад. шумораи бештари ҷиноятҳоро ин сироят кардан бо вируси норасоии масъулияти одам, қаллобӣ ва ғайра ташкил медиҳад. در شهر خوجند 142 عدد را تشکیل می‌کند و 79 عدد زیاد می‌باشد و ما این را تعمیر کرده برآمدیم. از طرف 5 نفر زن 47 عدد جنایت صادر کرده شده است. این سیرایت کردن با ویروس نارسایی مسئولیت آدم می‌باشد. یعنی که 5 نفر زن 47 عدد را سیرایت می‌شود. از طرف 8 نفر زن 25 جنایت صادر کرده شده است، جنایت قلابی. و همچنین کشتار حادثه کشتار یک عدد میباشد در شهر پنجگیر و نزدیکی و آن تفتیشات ادامه داده شده است و تفتیشات تمام نگردیده است. сардори раёсати корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Нигора Ғафорӣ қайд намуд, ки барои ба ҷои кор таъмин намудани занони бекор дар ҳамкорӣ бо раёсати агентии давлатии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилоят тадбирҳо андешида шуд. Дар ин давра шумораи умумии заноне, ки ба раёсати агентии давлатии дар вилоят муроҷиат намуданд 12830 нафарро ташкил медиҳанд. طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زیاده از 3 چهارشنبه سخت مدیریتی در نقشه گفته شده است که ریاست زمانی سهم خود را در این چهارشنبه گذاشته است و همچنین برگزار کردن فستیوال آزمون جمهوری چکامه نیستی جلوه چکان فستیوال جمهوری اطلس خورش‌های ملی کاربن‌های بهترین در جمهوری در سطح بلند ریاست همراه بانوان ولایت در سطح بلند چهاربینی‌ها را برگزار نمودند و در فستیوال آزمون جمهوری اطلس و خورش‌های ملی بانوان ولایت سوخت سزاوار جای اول گردیدند. дар рафти нишасти матбуотӣ аз ҷониби рӯзноманигорон саволҳо пешниҳод шуда аз тарафи сардори раёсат Нигора Ғафорова ҷавобҳои мушаххас пешниҳод гардид. гузориши Рухшона Усмонова ва Рустамбек Аҳмадов барои барномаи иттилоотии Нигоҳи Диёр.